College of Fibro Session Part kani video ngan batai gi documents ki badai nam ta ka SSC GD ma marbun bakali batai lang gi documents mana de gi first time kim pak tip re te gi we te gi bala melin te la tip hi bala like second third time te la tip te shon batai nam ta ka SSC GD don gi bakali nam ta ka agniviru te nam ta ka agnivir haga exam da don kam document e re don kam tang ka ID jong phi ban yu rung ha jaka tho exam bat ka admit card ka jong phi te pule kat kong wajing tho ko admit card ki e ki badai ban ra la ram thoi e mut ba phira chang ka admit card bat ID jong phi ba phin yo ban tho exam tang ka tai ten da la pas ke exam hang ta dan kami ki dokumen ya menta dan kam dokumen re dan kami tang ka ID bat admit card ban yo tho exam and habe de bat jong ka SSCGD ngi pe yunta be bat jong ka SSCGD ke ge dokumen ki dan kam nomor kini ade por mare te have ready no i documents jong phi te kebanikong kade ka class 10 mark sheet jong phi matriculation or secondary examination certificate to prove age name and educational qualification ka class 10 mark sheet kan mau la don bat certificate te kini ba menta gi don lang haju bat certificate mark sheet te la tangawai la yang domicile certificate apply no yakane don kam ha domicile certificate fill up and apply online kaling sabu upload description te lala pinang wan apply hi fill up and apply la da phimnang lech po cyber kin sapan apply phi nam ta kane kan simpor hi mde re bayo hangtung tu hi te kan simpor kisa me bishti artio kan yo ai da domicile certificate la ne permanent resident certificate the valid NCC certificate if applicable tang ik tu gi bala join NCC la yo certificate ki haban submit ya ka NCC certificate khnang ban yo marks extra mar yo bonus nam ta NCC certificate for saving defense personnel kane nam ta ki tu gi wek tum kamera undertaking in the format prescribed from ex-servicemen ne tang ex-servicemen bat category defense dan kamera ka certificate ki skill track kan mau ban ra ka skill track punya phi ben biang athai don baro apo ya kini pot la ben don bai then certificate from candidate who wish to avail relaxation kane certificate in height and chest measurement as prescribed in annex 9 of the notice te namta kaneru shupen biang ya kanen marba hingsha ade ST certificate tangga ST la biang te kane kladap ai kaneru dengan sabatai namta kaneka relaxation in height and chest measurement te shupen biang certificate from district collector district magistrate in respect of dependent applicant atau non kamre nativity non kamre tang kita hi ba custom mark sheet domicile ST certificate NCC la ki bajan NCC but kaneka relaxation height and chest relaxation te namta kaneka relaxation certificate ban yo eka height and chest relaxation penbiang pai kaneru te kitu gi ada ban join te sa comment to gidon kam nem namta kane form of certificate to be submitted to those candidate by those candidate who intend to avail relaxation and height or chest measurement ya ka jingjrong ba ya ka chest certified that Sri Phaban download ya kane ka agnes sernan na po website ka don kane ta hin shina ka kane is further certified that candidate falling from categories Karbali Kumaon candidate kuni from North Eastern State Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram okay to te kane pren kam ban pha san shapo district magistrate subdivision magistrate textildar te delete whichever is not applicable te ya kane phen pha type da kawai ne print na kane hi kane la pai copy kane anamta kane ban apply ka chest and height measurement te sa pha lisan shapo DC office mamo district magistrate DC office te sa pha anamta kane ban yo eka age but height relaxation te ndala yo admit card shwa minta app shwa ndala yo admit card te long ready namta kane te domicile te apply no te andre namta kane te ndala yo shwa ka tarik ban mare te sa pha san yo kane por mare sara lang bat kane ka height and chest relaxation te tang kita hi dokumen don kampon re te nta le bahai jumai ka jupi ba phinla ban mare don kam than ban yo excellent ma kane di tang ban qualify te ka ba kin page ka de be na ka exam ka jong phi then marba menta ki ong ba kin le medical no hagaju ko por te hapan biang hai ki dokumen ti baro then sampai itu ko por te all the best namta jong phi namta kin ba qualify namta ka SSC GD te tang ki ni yip tip kuliswan